Inggih seksema Ratu. Rahajeng semeng katur majeng ring uleman sinareng sami. Taler puniki selaku pemucuk ring linggih guru kubayan ngucuk sanewenten ring tigang kuban sanewenten ring desa adat songan iki. Sane banget baktinin titiang utawi suciang titiang. Taler majeng ring Ratu Sugre Ide Resi Agung Bang Pinatih sane banget suci yang titiang. Taler ring linggidane jero bendesa desa adat songan sane banget punika tresna sihin titiang. Taler ring semeton titiang klian Banjar adat maka sami sane sampun praside rauh mangkin puniki taler suksemayang titiang. Taler puniki ring pengiring ide naklingsir ide sersiagung taler sane sampun praside rauh taler sane banget suci yang titiang taler kenten. Ainggih sane mangkin titiang ngeninin indik acara utawi dodonan mangkin titiang jagi unggahang dumuna kidik amatre mangde tatas malejebos kenten nggih. Acara kaping siki malejebos winten kaping siki nika winten pembukaan MC sampun. Kaping kalih winten sambutan saking penglingsir driki majeng ring linggih dane guru kubayan utawi peduluan sane jagi mewakili malejebos. Nika kaping siki acara dodonan. Kaping kalih penyerahan sembako utawi penyerahan punya saking pendiri Yayasan Siwa Murti Bali majeng ring Sugre Ratu Ide Resi Agung taler sane nyarengin puniki wenten 11 diri puniki. Kaping siki wenten Ketua Umum Yayasan Siwa Murti Bali Ibu Jeromas Ayu Chandra Dewi SH. Taler kesarengin ring Ketua Harian Siwa Murti Bali. Taler niki wenten Dewan Penasehat Pemangku Siwa Murti Bali Jeromangku Gede Harnawo SH MSI. Taler Ketua Siwa Murti Bali Pencabangli Gusti Aji Sadu. Taler Ketua Siwa Murti Bali Pengcap Denpasar. Taler Ketua Siwa Murti Bali Pengcap Badung. Lantur taler Ketua Gana Bala Bali Siwa Murti Bali. Ketua Dewan Pelatih Siwa Murti Bali. Ketua Ranting Siwa Murti Bali Desa Songan Jeromutu Adiana nike dados Ketua Siwa Murti khususnya driki ring Desa Songan iki titiang iki. Taler titiang selaku pribadi niki kepakusare ring Idenak Lingsir dados Dewan Pembina utawi pengawas khususnya ring Yayasan Siwa Murti Bali khususnya ring Desa Songan enten. Nah ring linggidane jero bendesa penasehat Yayasan Siwa Murti Bali khususnya ring Songan nika linggidane jero bendesa. Nah ring pelindung bejangan nika utawi paling pemucuk puniki wantah linggidane guru kubayan mucuk maka tigang pahan utawi tigang kuban nike selaku pelindung tertinggi daripada Yayasan Siwa Murti Bali khususnya ring Desa Songan wantah linggidane guru kubayan mucuk kenen nggih. Nah napi mawinan linggidane guru kubayan mucuk santukan ring Desa adat Songan iki wantah nganutin kunedreste wantah linggidane guru kubayan selaku pemucuk ring Desa adat Songan. Nike sampun keakuin taler ring tapi usahanya ring MDA utawi ring Provinsi Bali keten. Nike ring usan punika kenten. Bos penyerahan sembako utawi
napi wasane punil amatra katur saking Yayasan Siwa Mukti Bali katur galah ngalijepos usanike Sambrama Wacana utawi Dharma Wacana majeng saking Sugeng Ide Resi Agung Yoga Sidi Bang Pinatih parindikan program kerja Yayasan Siwa Mukti khususnya ring Desa Songan ring parindikan napi wasane program-program napi kebenjang bungkur Sambrawacana saking Ida Nagesir nggih. Usan punika usan ide Sambrawacana acara ramah tamah nggih. Nah acara ramah tamah malijepos wonten batasan-batasan santukan indik kabanda antuk galah Ida Nagesir jagi mamagi jagi lunga malih teh ngenten. Nah itu wonten malijepos batasan-batasan ring napi usane ramah tamah. Usan nike acara penutup ngenten nggih, acara penutup yang terakhir. Nah mungkin titiang lunas ring lini dana guru kebayan selaku penunjuk manggala ring Desa Adat Songan iki sapesire sane jadi kapak pusara ring 3 kurban iki lulusan napi wasane galah atur ring lini dana guru kebayan ucuk utawi sane ucuk ring Desa Adat Songan utawi ring 3 kurban lulus guru kebayan. Om Swastiastu. Doanin galahasan wicik politik kepribadian dayak titian. Sakti wanton. Talar haring seng-seng titiang dan guru kebayan presiden akan dirausi ke dimangkin. Sani banget semakin titiang. Talar ana lingsir presiden raina sane becik puniti lunga sekadi mungkin nampak ring pelingih di batara sana malingih ring pura ulung danu Desa Batur Desa Songan menawi kirang langkung untuk titiang rasang mali dibas lugrayang titiang nunas gang Sinampur. Sampun apil je sana ke Odar dan jero penyadakan wau. Presiden atau anak merawin. Kau pelindih. Video batara sakti ulun danu Batur Desa Songan Citiang cuk semua banget tahu Kaki Wanson menawi kiraman langsung Citiang Tuanin Madue tidak haji pengematangan yang Amerika Owner Indonesia ini kalah puniki atur Indonesia talar ding penglima tangan titiang rinjana jero penyarikan hal ini hal munika rin titiang uniayang indik galah puniki jadi katur ring dana jero penyarikan talar ring dana jero pendesa antuk cina titiang Brahma Santi Om Santi Santi Om. Inggih suksema katur majeng ring palinggih dana guru kubayan selaku pemucuk ring Desa Adat Songan. Inggih malih asiki niki lurus malih asiki niki guru kubayan. Inggih guru kubayan minakadi pemucuk sampun minakadi wau ring sejeronin Sambrawacana saking penglingsir titiang selaku pemucuk ring Desa Adat Songan sane mangkin galah katur
majang ring linggih dan jero bendesa minakadi penasehat ring Yayasan Siwa Murti Bali khususnya ring Desa Songan taler punika pelingetangan saking linggih dane guru kubayan kenten durus guru bendesa. Suksema aturang titiang ring pengenter baos antuk garah. Om Swastiastu, Om Awitanamastu. Iratu Sang Maraga Pandita Sane Gumanti Sing Yang Titiang Suciang Titiang Sapunika taler linggih dani guru kebayan titiang sareng sami rauking dani jero penyarikan desa Gumanti Sane Wangyang titiang sapunika taler para pemilat para pengurus Yayasan Siwa Murti Sang Maraga Pinandita linggih dani jero mangku sane banget suciang titiang talar rauh ring para angge ulaman sareng sami jero kelih titiang sane sampun presida rawuh taler sane kesumayang titiang amatra manten atuh titiang nunas restu jagi matur kedan. Nah pengawit pengajeng numun aturang titiang swasti rajeng rawuh ring pariangan ide bedare sareng sami kedan. Dumugi nglantur ide mapaice warenugraha sareng sami kitu. Tiasa ring punika rin titiang nunas sampura banget mejanten sampun tune kirang antuk titiang nyangre minakadi sepengrauh iratu tapak kiri-kiring pura mejanten sampun tune ledang. Ya diastun kadia sapuniki sakewanten manah titiang enten-enten api atu. Wis tangken tulus nekeng tuas nyangre minakadi sepengrauh ide sareng pengurus do ini. Aris titiang uningang Sumatera dumun titiang puniki jero bendesa adat Songan itu. Yan ring sironing ring desa Songan puniki wantah majantan ketah kebawos desa tua. Desa tua niki ide sampun pawikan pisan ring tatanan desa tua puniki wenten minakadi struktur prejuru do ini. Nah nika mantan. Nenten patah sekali ring kelot, ring desa, ring negari, ring pesisir kita. Nah ini satu orang ditiang kewentanan desa Songan demun kita. Yang ring Songan pun mikir tu, akeh titiang model kerama. Desa Songan iki kepah dados 33 banjar tu. Turmanin pun iki boya je tinggal sami tinggal banjar titiang ring wewidangan Songan. Winten nasiki tinggal ring wewidangan desa adat Bukit Sari. Kekalih winten tinggal banjar titiang ring desa Belandingan. Ketiga winten ring desa Pinggan. Asiki winten ring desa Siakin. Yang tuna untuk titiang aturang niki maka yuk ini penjajah kan. Penjajah di desa orang kan. Nanging boya jawau niki wantah kejadian punika sedurung Indonesia niki wendan. Sebelum merdeka nika sampun. Dadosnya niki ampun warisan dadosnya kan. Nah kadi nika. Aturang ditiang ring sejeronin napi wastana pewilangan jumlah krama kan. Krama Arab niki 3.790 Arab yang kantos sane nyade niki 450 4.500 oke niki kan. Nah yang aturang titiang kadi asapunika minabde majanten sampun akeh sane kengken niki ampun akeh kan. Sane wikan winten masih gitu ya betul akeh. Sane tambah akehan malih. Nah sane sungkan akeh, sane terlantar akeh, sane jumpo akeh gitu lah. Nah nika ngawinang di tiang melad ngaturang minakadi situasi keraman di tiang iri kiring Songan. Nah sekadi wau ring penginter bawah sampun dalar piragin di tiang lah tuh. Tur maning sampun saking Bapak Ketua di kiring cabang Songan
ida harse jagi mapaice sembako kena sake wanten wanta sekat kena ya ampun seket dan ampun wanta ampun akeh nih dan ditiang iki pengurus dari ini astung kare sadurunge ditiang aturan suk semua kena nah di sampun awenten gadre kadia sapunika ditiang rahine sane kali raine ditiang mapuwilangan ring perjuru ring di kalian Banjar deui ini riantukan wenten paice kadide sire kemanten sane gumanti jagi kapaicaina ari sering sejeronin pewilangan punika sane jagi kapaice wantah sane sungkan tahunan reduh jati-jati sane ninten dados makarya nike pemekas pemucukang di dia yan wilangin di tiang aturang di tiang sane memerlukan akeh niki winten jompo terlantar ya yang jompo nih kan akeh jenisnya nih winten jompo salamanten kaya winten jompo sane terlantar akeh itu sane anak-anak terlantar yang sangat prihatin dari sampun di tiang ngerawukan kalian Banjar adat tuh ini winten anak terlantar di kering soang-soang Banjar sami waktu foto di tiang itu. Oh niki dan madue bape ampun padam memeni ampun nganten masih beton sareng kali kantos putus sekolah tinggal bersama neneknya sampun gelam tenyeda maka dia merasa prihatin ada wow saking kali raine pun niki ditiang merasa terketuk oke dan ini keraman iraget yang tenuning yang wilangin di tiang niki ring kalian di tiang niki sane sungkan ring Banjar Ulun Danu dan nampak niki nomor itu ajin ini yang terlantar nih kan yang selain di tiang ring 33 Banjar niki langkung ring 100 atau langkung ring 100 nah niki melit di tiang jagi matur ide kan nah melit di tiang matur ide duaning punika semaka yuktinipun yang ring dinas kendanang di tiang lumon minabang di tiang pateh kangin kau kaje kelode niki kendan yang api sane ngawinang di tiang dan nuning dan purun niki matur kemana handuk di tiang tambet sasarannya dan tepat bantuan ring dinas nika purun di tiang matur sapunika wenten sane madue Yaris wenten sane madue truk nike sana pulih. Nah niki tiang tenuning niki kriterianya sepun api kan. Nike di tiang ten nyalit ngatur ide. Dan dosanya yang kemana untuk di tiang tambet nenten tepat ring sasaran. Kemudian di tiang ten membahas nike itu nike bangyang dinas nike. Nah sana makin sana aturang di tiang niki wanda ring adat. Ring kuban Banjar adat. Bang Liling niki. Sana wau niki di tiang rembuk sareng kutus Banjar nih kan niki pulih kekali keraman tiangan niki sarang kamu niki jadi manusia nggih yang pulih kali ke siki kada doseng pun niki maka cina mali jebos di tiang matur ide pemekas ide sana jadi atur sapun apian tuh nah niki nah rianto kan sapun niki kewentanane ratu di tiang ten nyalit kena ten calit matur ide titiang ngaturang kawendena sapun api yang wenten gumanti ring api wastana ring yayasan presiden ngewantu urusan titiang misade jagi ngerincikang mendaftar niki sane sakepatut pulih kena pemekas niki ring anak-anak terlantar sane kedudut mana titiang niki kehidupannya ke depan seperti napi karena hidup numpang menggantungkan diri kepada orang lain ngiring nih ke kayunin sarang sami rasakan gitu loh iraga sampun lingsir ide sampun lingsir sampun dados maraga suci melinggih ide sampun mampi kayunin krame duwe ini dikiring songan khususnya pemekas ring Baliu secara umumnya kan sampun ikut itu nah itiang dalar mumpung enten galah ente begitu buya mumpung iki dua ini kesempatan di tiang boleh niki jadi matur
ring desa adat songan niki banyak kehilangan sampun tuh. Napi ngawinan, ring sejeronin adat. Minakadi yang wilangin ring sanggar seni, ring kesenian. Makin wanta seni sakral mantan ada. Sana kan tuh. Yang ketah ke bawah seni bebali ring songan dumun akeh. Wenten dalang, wenten narje, wenten wayang wong kan. Yang nika kari iling kari alit. Yang makin pantun tari bebali nika wanta baris gede nika yang disakralisasikan kan saat upacara nika kan runturannya tanda dos incal minam kan. Nah riantungan asapunika yang wenten umpami kitiang jadi mapikarse nangiang peseraman. Peseraman nika boya pusat pendidikan piling. Yang wenten gumanti program ide ring yayasan nika jadi lungsur kitiang jadi kinkinang kitiang kirim sama. Paling tenang kalih sangar min sidang ring sangar tawi napi ring ketabuhan minami wenten sapunika. Aingge lamun ika dumun saking ditiang atuh pungkuran ten kirang galah ditiang jagi matur. Purunan pungkuran ditiang majanten mawali ditiang jagi matur ngiring ide sapun api antuk lamun ditiang kasapunika. Aingge lamun ika ditiang matur galah baliang ditiang. Unta ditiang antuk ngaturan perangsang. Om Santi 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 Om. Aingge suksema majeng ring lingi dan jero desa itu luar biasa semangat untuk warga sekati atur jero desa senewau teh ngeten. Nah hindik ngenenin ring sejeronin program utawi pikamkam sane jagi katur itiang katur galah ring sugre ratu ide Resi Agung ngeten. Hindik napi wasane napi ring sejeronin program iki suksema ratu tahayu durus. Ingin suksema dane menyarikan sampun mengantar acara dulu ini sane makin lugrayang atur-atur pangsongkare ring itu yang permakawi sesuana ratu sane upawayang ring itu yang utari danu napi sane kapi yang malih bos-bos bangda presiden salah sami ngamanggohong kerahayuan dan santi jagat itu. Om Swastiastu. Dane biro kubayan kedua ratu sane dahat suciang ratu cih tresna ratu jero ratu sami jero mangku sane pengayah itu betara sakti sesuwun ratu riki sane tala dahat suciang ratu cih tresna ratu jero penyarikan jero manggala ring dinggih hidaring Rundano Kandalar jero mendesa kesarangan manggala kelihan duwe serang sami kene talar dahat sih tresna ratu dalar dalali ring ketua Peca Bangli Haji Sadu ketua Ranting Songan Siwamuti Bali jero mutu sane talar dahat si tresna ratu talarang sarang ketua pencak sane bersedang hadir nyarangin ratu minta kadi lungo rahita mangkit kesarangan para semeton angge Siwamuti Bali sane bersedang rauh sane dahat si tresna ratu angayu bagia pisan kaya ratu rahita mangkit duaning napi sampun panamaya galah sampun poleh rauh tangkil rikiring ajang ide no dia ring linggih ide betari danu pitro pukulun Mangnes presida ya ida bicara pemargi kemertan ring jagat ida sejagat sedaging nyane duaning dana jero mangku sampun ngerasiki ngastawa mina kadi aturan damu ida sakit Siwamuti mugiastu jagat damu banyak ida sami nemu santi jagat ida jero peduluan jero kubayan sane dalam tahap jaratu
Iwawu jero penyarekan sampun aturang inik pemargin Ratu Riki. Ratu memperkenalkan diri. Kaping pertama Ratu mempersaingan Ide Resi Agung Yogo Sidi Bang Pinantih saking Griya Padang Sambiang. Ratu kesarangi ide istri mantan itu mantan pacar itu. Ide istri Resi Agung istri Yogo Sidi Bang Pinantih. Ratu doalake ngayah dadas dosen ring di Enden Pasar ada CMS lantaran Ratu beberapa perusahaan Ratu miliki duen ide Betari Danu sesuai dengan tahun. Lantaran Yaya Siwagung Yagadita Siwa Murti Bali itu sampun berdiri 2008. Sampun seluruh Bali sampun mentangun sampai ke Nusa Penida 10 cabang dan beberapa ranting, banyak ranting Ratu terkena nyebutkan duane setiap desa, setiap kecamatan wena ranting. Tujuan Ratu Punapi mana tekak siwa sidanta, tekak ajaran agama Hindu, tekak budaya seni lan budaya dihini, Banten sampai Icang. Duaning ring agama tiosan Islam, Kristen sampun medue ipun Bank Syariah dan yayasan yang lain. Kita di Hindu banyak yayasan tapi belum terlihat bisa maksimal membantu umatnya. Duaning napi, duaning danau sang parte nyebabkan itu tidak. Rasanya makin Ratu Ampulayan sampai Ratu dengan jelas pemargin niki yayas duwe malipisan sampun sampai ke dua negara. Cabang duwe sampun di Amerika 3 cabang, di Kamboja, di Jepang, di Jerman tanah sampun wenten. Nih, ikan anak Ratu ribuan rike sami orang-orang boleh. Doaning ipun belajar agama Hindu, belajar siwa sidanta, siwa murti Bali. Nah niki Ratu tahap gargite bahagia pisan. Doaning pemargin ide Resi Markandia rauh ring tanah India datang rauh ring jagat Nusantara, rauh ring Bali ide ngarian bumi Bali pos langkir. Ngariani ide subak ring Bali. Nganut raja sesana siwa sidanta. Mungkin Ratu tak ide Resi Agung tak ngidang ngemat agama Hindu ke di Amerika sampun cukup rasa Ratu. Lantala Ratu wau miragi bos dane jero Bendesa itu sangat terenyuh sekali. Langsung mikir Ratu jero mutu catat walaupun belum dilantik mawina Ratu Nuna jero mutu jero penyarekan tolong segera bentuk susunan pengurus mana presiden Ratu Medunan pican yayas di ring songan jero Bendesa mana ledang jero Bendesa nangkir Ratu Tunas galah jero Bendesa mana sarang ring penasehat sareng jero nyarikan ledang jero sare banget angin tiang tetung jagat niki jero kubayan ledayang jero nyen dentungan sarang siwa murti duwe riki jagat songan mang presiden di tiang maya hayah duaning Ratu dados lingi wantah pengayah umat pengayah ngide apalagi napi sanai ke bawah sawa ring jero Bendesa Ratu merasa terenyuh ini lagi kali nikel duaning yayas Ratu dikit dana niki malipisan sampai Ratu manregalang pada nenten-nenten saking pemerintah elegan nenten-nenten bertanggung jawab misi kutik nikan benani korupsi penjara nenten elegan niki tapi sira sane ngukum jika pelih itu Betari Danu itu elegan nanti Ratu mencayang dana asal pelih bengangen jero kubayan unas cicari iki pasti ke kira hukum gitu Betari sesuwonan Ratu maligih riki setiman perasaan itu asane banget jadi asal dan pengawas jero Bendesa jadi nyarikan tapi sira uning tapi sira bawah jero Bendesa wau jero Bendesa dikit tiang maturan ring Kramon sane tan madue ayah dan ibu yang terlantar masih uning benane nak ngelah gini lah tak boleh kita lihat dumun dengan sana madue artok madue pical bahkan si Iwang nikelah niki tulus si kelas Ratu tidak akan mengecek lewat CCTV
Hanya CCTV Ratu ide betul. Ratu ikhlas jagi ngayah. Ganti baterainya nggak ya sampai satu. Oh ini. Menawi sabah ngajak niki. Kesediaan nih kalah nih. Niki kemertaan niki ampun ciri antar raos siwa murti Bali takil lunas penugrani dari Danu tededen sabah niki. Niki mawinan Ratu bangga pisan kar kita kayu Ratu Duaning kita tulus ikhlas ngayah bakti ring kita. Napi mawin Ratu niki makin suluk kayu Ratu ring tepang 2021 setelah dinusa. Ratu ngunya ke jagat niki ring ulun Danu. Makin Ratu ring ngaturin jero bayan di tiang ngaturin ini pemargi duwe ini bang jero Indonesia jero penyarik serang sami jero klian. Kenapa Ratu makin ngunya Riki 2021? Duaning situasi COVID. Ratu sering wacen ini pemargi napi sadaya sampun ke bawah sering dari Indonesia. Kewentanan jagat iki desa tua. Lantaler uluning Danu, uluning Kemertan. Yanten Riki makin Ratu ngayah ngaturan bakti, ngaturan ayah ring keramo. Penapi jagat ring Bali. Iki yakin Ratu niki. Duaning Ratu yakin uluning Danu, uluning Kemertan yanten becik ban niki demun ulune diteben akan putok toyone ragone kena keberpohan. Setuju siwa murti Bali? Yang orang setuju berarti siap mempunio. Nah, meniki bek-bek tiar ke sami. Akeh menduwe perusahaan iki. Yang penting ampun kang setuju kanggo. Yang jelas iraga serang sami ring siwa murti Bali prinsip misi dan misi Ratu watah ngayah tidak ada setelah ngayah dan wenten hubungan politik. Apalagi Ratu Pucuk sing mungkin kena di gubernur, sing mungkin dari bupati ngaden dari penunggang kuda, udiang beda di kuda. Situ konyan tanggal ke geria sing gitu. Yang penting ia nunasicel ngelung Ratu Picayang. Tapi jelas wenten hubungan politik. Kira uning bener yang jero mutu nah menek dari DPR lewat siwa motif dan dados. Silahkan perjuangan untuk kamu sendiri. Segitu harga. Tapi siwa motif murni sosial ngayah bakti ring udara. Ratu mana bicara segar usaha Ratu mana sami jalan nika manda visida anduk mumpuni. Apalagi ulun Danu niki wantah merta tirta usaha Ratu di bidang tirta toyo merta tirta aguri. Nah niki. Yang tadi dong picau kan ngelah berusaha air. Ampun aja kebayang doakan nih ke. Dan usaha dewe ini. Nah nikolah hanya Ratu talar usaha lain talar sana sampun margi lan anak-anak sisian Ratu niki sami talar ngayah bakti mempunio. Dan niki mantan sampai ke Jawi Ratu ayah-ayahan. Nepos yang ngaturan napi program ide Siagung sana sampun margi lan sana jadi kemargiang leki. Nika sampun ngatur yang ini cabang-cabang duwe sampun. Ali pisan titian lunas ring jero kubayan lunas titiang mana ledang jero kubayan dados pelindung duwe Riki tedung siwa murti Bali Riki sanering desa songan. Kenapa jero kubayan tunas segala. Nah, suksemol tepuk tangan tepuk suksemol. Jero nyarikan sareng jero desa sampun api tunas galah mana sarang Riki yang berbinas penesat. Suksemol gitu. Sampun ada juga siap pun iki. Suksemol. Oh jero mutu niki back sampun itu. Nih, jero mangku talar jero mangku sarangin nggih. Mangda wenten ajak di tiang ngatur raya ring klamo duwe nih. Jero mangku sane nyinarin asan pleh jero mutu margi bikin tiang EWA. Nah, nih. Nggih. Nah niki mangda sami tekep bakti ring kita. Program Yayasan Dewi Siwa Murti Bali niki wantah wenten bos catur wali. Catur wali nika catur Bali. Nah, catur Bali ingat punika Bali cerdas, Bali sehat, Bali yadnya, Bali budaya. Ke Bali sehat, Bali cerdas, Bali budaya, Bali yadnya. Nika sane sampun margi yang Ratu ring jagat Bali
saking dumun, saking 2008 sampai ke tanah Jawa. Pertama Bali sehat nika kesehatan gratis, ratu menduwe klinik, menduwe dokter, menduwe bidan nika keliling ratu pangseng terus nage gaji tiap bulan. Sekali mepunil. Satu mobil ambulan kengken jalan pangselah ubadan masyarakat. Selain medis, non medis wenten ring siwa murti wenten usada. Ika sampai ke Jawi, sampun keliling sampai Sumatera Ratu Lungo, sampai Nekari Aji Sudiana, saya silih ke HDN. HDN makto niki tiang HDN pada siwa murti dikata. Nanti silih kadang sing orang nawa siwa murti sekengken gitu. Yang penting bakti ke masyarakat. Pun nika Bali sehat. Sampun memargi. Kemudian Bali cerdas iki mendukung terutama napi sana ke sobiah orang jero desa sana anak terlantar lain di tiang ratu sampun serang anak mutu jero coba cek kudu sehat nak saya ngelah meme bapo kita tingkatkan SDM dulu yang pipis sebenarnya yang benar telah angom non tajan das kutiang yang bo okone kat rumah bang sebuku bang pensil dengan banyak bukur ngidang bang bekal bila perlu beasiswa. Kita di Siwa Murti ada beasiswa khusus sering YADN Universitas sana mungkin bersaingan Universitas Sugriwo. Nika ratus sering sampun berapa orang bantu. Nika siraja nanak duwe sana wenten jagi ngeranjing ring S1 yang penting ayahnya dan ibu jangan pegawai negeri ratu bantu beasiswa. Dikiring sejebak songan larisan radas yang mungkin batling mungkin sampun jadwalkan ben tahun depan larisan ratu akan maksimal bantu sesidan ratu sampun intang akeh pisan ratu sampun bantu duaning ya diastu ratu dan kari ratu menduwe satu kekuatan penuh rike duaning ratu ngayah ring ade ayah-ayah sosial ratu mendampingi duaring yayasan Siwa Murti kerjasama dengan kampus duwe sampun wenten MOU-nya. Selanjutnya nika Bali cerdas. Nika tentang membahas Bali cerdas iki kebetulan niki Dane Jero Mutu menyampaikan ratu tiang medue dan jarakan nikang medue paut rakan share ada murid-murid adi tembok sing mau plester nang kita. Mungkin tuh nak jero nggih nika paut tiang oh nggih nanti ratu bantu. Kang yang mau alat tulis yang bidan onden Covid tapi ketagih itu biasanya ratu sampung sumbangkan untuk apa alat-alat paut nih semua biasanya ratu sampai dumun akeh ratu mau bicara sampai kambing gitu ke desa-desa wawi kenal tuh ngiring makin ke depan nih sedurung Covid doaning nanak-nanak ratu di Amerika sering ngirim jinah dalar ring luar negeri dalar ring nanak-nanak ratu ring Siwa Murti Bali akeh dalar atas pengusaha akeh dalam ikhlas ngayah setia singke ratu nika Bali cerdas Baliyatnya niki wenten sapuh leger masal gratis dumun pernah ratu lakukan dumun ring pura ajang pura batur nika 5.000 peserta dalar sering ratu lakukan ring taban 15.000 sampai pingsan nggih daso ambulan siapa niki basing tadi nih kedorin menang jantos tuh saling desak masih dorong pingsan mare ketegan mare lantas kesiap timpal pingsan 15.000 bayangkan padahal ini kan 5.000 menerima pas dot melukat sapu leker kebetulan ratu walaka ratu wayang waktu nikah ratu mengadang pisan dana dari mana Siwa Murti Bali jadi nikah sapu leker masak mepetik masal sareng moton masal sepisan metatah masal nika ring palak nu paling besar di palak 400 orang metatah sane sama 2 gigi sampai tan 2 gigi nya niki nak wenten niki video nika tan melah untu sampai nika kumpi ni metatah cucun metatah sama ragane menapi niki kiang adi kenten satu tiang dan mendue kedua tiang jejah sangi mamah liak tiangnya gitu misi kedan kan jejah kocak kadi nikah tuh mira tuh kadi keto semeton nge mungkin ya tata 400 sane matata nika sampai mepetik puput sampun nika
nih gratis. Boleh ajang, boleh Kang Yang nasi bungkus. Eta nggih, jangkep nih ke. Cuma mata kaman nggih lempot lan yang guru selesai. Kalau Kang Yang upakarane sekadi upakara ring Siwa Murti genep tanding surut kuang mau pulau Gemal. Kang Yang nika terhindar itu lebih kan nika kan. Tak prasita biekon Kang Yang. Nggih, toyo lampun boleh dokter siap, ambulan ratu siap standby untuk menjaga jika ada yang pingsan. Mungkin dan nika kan harus jaga kemungkinan nika. Tim dokter, tim ganabala, pecalang duwe siap. Ratu menduwe pecalang ring ganabala 108 ring ganabala Siwa Murti Bali. Khusus menjaga peserta mentatah setiwas nika pecalang duwe ini. Nah, nika mepetik lantaler notonan sepisan sepetatah. Nika sampun sering memargi. Yandot ngingak nika klik Siwa Murti Bali. Bedah rumah ampun seluruh Bali. Nah, nika bedah rumah sampun seluruh Bali. Ratu setiap rumah Ratu Picang minimal 35 juta, maksimal 80 juta. Nika sami dikerjakan oleh ketua ranting, tidak boleh orang lain. Karena ketua ranting lah bertanggung jawab mesumpah. Ya aja kita Ratu Gede. Oh, sing main-main, sing mah ada periksa ke KPK ternyata cuma mesumpah kan. Bendek sam diajak Ratu Gede kelot sesuatu di dalam, tuaning Ratu berdua pura dalam, sedurung bedah rumah dilaksanakan ketua ranting, ketua pencap sana bicara tudana mesumpah ngangon buput tigang kateh pejati siki di Kamantan. Bani kalau main-main, semen kat main-main bani. Nah, nika sampun memargi. Dados cek nika ring YouTube Siwa Murti Bali atau Bali TV. Di Bali TV sampun. Nah nika begendan sampun baliatnya sampun baliatnya tapi malih nak Bali budaya. Nah baliatnya nah sedurung Bali budaya baliatnya niki wenten otot sampun mecikan protimo. Barong berapa barong Ratu Bantu di Bali lengkap barong samarangna jangkep cuma sanenuan wantah ngaturan Banten mandan. Nika menawi satu alpat selesai nika. Adene puput angin mempunyai duaning desa nika tan meduwe ratusan tahun sampai tan becik pelawat duwe berak kanti wuk gumirike reraheng ratu nggih tiang mempunyai sami jangkep. Tinggal karyan perkara selesai. Sampun sering margi sampai hari niki makin 2 hari yang lalu saking desa adat Piling sampun menyerahkan barong rangda sampun ratusan yang muputan ragana wantah menduwe jinah 40 juta sisa nika ratu selesaikan nika sampun margiang ratu membayi motor sampun makin Bali budaya niki napi sane bawa sering dane jero benesa ratu sangat histeris melihat di desa-desa tua juga yang dimana sampun desa tua nika memiliki budaya yang sangat diluwung. Ingat punika tari-tari yang sakral nika ical. Nika perlu dipertahankan. Ratu sebetulan ring Yaya Siwa Murti menduwe sangar. Babeseng sangar ngurah suarem. Saking dumun ratu akeh sampun picau gong abarung termasuk wawu ratu picau 1 bulan iki nggih gong seperangkat 1 perangkat Blaganyur ring sekaduwene ngurah suarem ring apa lan iki Manyar Selenggu sampun picang ratu nak Kang Yang gong Blaganyur begendan seni dalang sampun yang menten tok dados dalang ratu ngajin siap nanak ratu ngajin siap ratu menduwe seke dalang akeh termasuk dalang cengblong nanak ratu. Oh, dan belajar dalang, ratu dalang cemblong goreng ngajin, iring yang berselaman bisa nih, nari napi kayunan, iring, ratu akeh menduwe anak sana bisa minggal tamat non Kang Yang tamat STSI, dan, dengan ya nika, jadi mapang barong napi je, Kang Yang sekali nika, megamel wenten duaning Siwa Murti wenten nika ketua seksi seni nika sane ngajin ke wilayah masing-masing
Wayah Bangli sira ketedun Ratu Petruk nika dados penasehat ring Penca Bangli. Ipun ngayah ring Yayasan Taler. Dan ngelawak ipun tedun Ratu. Man tuan malu kesongan gitu misalnya kan ipun ngajin. Nah nika misalnya akeh pelawak-pelawak Bali sarang ring Siwamurti. Ikat tujuan Ratu tapi membina umat-umat duwe, membina kerama-kerama duwe sana ingin berbudaya. Jangan sampai budaya niki angus ical. Nika indik budaya. Wedan gong beri, yang perlu gong beri dan jero mangku, jero penyarikan minyak bungkur menawi mampun wendan niki, yang dan wendan ngayah saya ge. Nggih, gong beri Ratu Medue di griya, gong beri Semar Pugulingan wendan. Sira uning jero penyarikan jero Bendesa wendan karya riki patut ngayah jadikin ngayah. Siap ngayah dan maling tentang medenteng malih yang sakit naki nyendinah nikah ke Ratu. Kalau takih Ratu gamal nih. Nggih. Karena ipun mesatya Ratu tiang nunas gamelan. Patut cari niki nana mungkin ampun wonten gamelan kalau memang betul perlu ngayah riki tarisan ngayah jangan sampai nunas sesari. Karena nika raga bisa ngayah kapan lagi? Ratu mempunyai pembicara gong nika talar duan ida betara. Ratu nak nunas sering betara, mungkin bicara Ratu nana. Nika ini budaya Semar Pugulingan, Semar Semerandana wenten. Bali cerdas sampun, baliatnya sampun, bali sehat sampun, bali budaya sampun telas nika. Nika jero desa sane sampun kodar wau dados sampun dirincikan sira uning Ida Sri kari medue bekal kayak niki kedeknya. Nah niki benaharat ya. Ida Sri. Nah niki catat deh bos nanak-nanak sane telantar nika. Karena Ratu itu yang pertama Ratu. Itu yang pertama bagi Ratu. Duane nika akan menyentuh hati. Nanti catat sampun nika koordinasi jero desa ring jero penyarikan. Lunas restu ring jero peduluan. Mana dana ngicar restu. Mana jana dalam mantu patut napitan yang berpatut tarisan. Jangan sampai yang terlantar nika tidak kita perhatikan. Harus nak nika panggilan hati. Panggilan hati itulah panggilan Tuhan. Jangan dinomor duakan, nika nomor satu. Nah nika indik kentana jero Bendesa, indik tari-tarian sakral nika wayang nika sampun wenten. Wayang di jalan dumun. Oh kemadat tapi oke dan nggih. Dan tapi benyang bungkur sira uning nana Ratu sane kayun dari melajah wayang dan dos daftarkan. Nggih, daftarkan. Arisan nanti perlu dan jero Bendesa ngarian peseraman Ratu datangkan. Pendidik-pendidik termasuk Ratu, termasuk Indonesia, termasuk dari ADN dari kampus Ratu turunkan. Nggih. Nika jero Bendesa Ratu siaga yan sampun wenten jagi arsa ngiring nanti program-program jero Bendesa koordinasi jero penyarikan jero mutu jero beduluan unas restu nanti karyana rincik garing yayasan kirang langkung tapi kira-kira Ratu akan bisa menjawab becen ke margang Ratu cen kira-kira situ nanti ketua Penca Bangli Haji Sadu mangde koordinasi sareng ranting songan mangde kerjasama dengan baik. Doaning Ratu akan panggil ketua-ketua Penjab seluruh Bali akan membantu penuh niki ring songan. Kita akan pakai pilot project niki ring desa songan. Setuju sama kami? Nika menawi jero penyarikan jero desa jero peduluan aksamayang doaning Ratu niki tak tergebu-gebu kita niki. Doaning semangat niki jero Ratu duaning sangkan ida suwece ida betari wentana desa tua kita harus selamatkan. Jangan sampai ical budaya niki. Jangan sampai ical seni dan agama niki rindingih kita. Ratu sangat bangga sekali kari desa tua niki pemargi struktur organisasi sane hadiluhung. Jangan ditinggalkan. Walaupun mungkin zaman modern di Indonesia jero penyarikan tetap sekali niki menghormati tapi patut margian jero kebayan jero beduluan sane pengisir raga sebagai tedung. Ya di Aston raga dua, ya di Aston jero kebayan enten sekolah
tamat doktor, tapi nikolah sesungguhnya yang harus kita hormati. Duaning ide jeruk bayan, ide peduluan wantas kepilih untuk ide sang yang widi. Niko sane utama. Kita harus semah, kita harus bakti, kita tetap renas restu ring dane jeruk bayan. Setuju nggih? Nggih. Seksemo lu penyadikan amunika Presiden Ratu Berpicel Bos penawite kira laku nuna sampura may bos indi penyerahan punia ngalanturan siaga dumun gana baladu ini sana makin sepisan menyerahkan dana punia sembako lantaler pecel dana ginah lantaler alat-alat tulis suksemo. Om Santi 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 Om. Luar biasa niki genten. Makin aplos tangan dumun sareng Siwa Murti Bali nggih. Siwa Murti Bali. Jaya 3 kali nggih. Nggih ulang balik pisan. Siwa Murti Bali. Jaya. Nggih untuk semua. Aing nggih Ratu Sugera Ratu Idenak Lingsir. Sane mangkin indik dodonan acara sedurung mali jepos acara ramah tamah sane mangkin simbolis dumun penyerahan punia utawi sembako simbolis saking Siwa Murti Bali majang ring peduluan riki minakadi napi wasane simbolis ketan taler ring beli jero selaku ketua mangdenya rengin ring ajeng taler ide selaku pendiri daripada Yayasan Siwa Murti taler ring Gusti Sadu Titiang Nunas niki mangda nampak riki selaku ketua Bangli Titiang Nunas ring Tuaji keten nggih Tuaji Sadu nggih mangda mriki. Weten. Nggih. Nggih Tuaji Sadu ngiring mriki Titiang Nunas galah aja bos. Nggih. Langsung ampun niki yang mawasang nggih mangga Inggris iki nggih pangten malih niki ulang-ulang niki tiang madur ing peduluan indik sekati pamargin ane jero panyarikan atu panglingsir tiang niki jadi mapice sembakau niki duanin tiang niki sebagai panglingsir niki ring desa adat tanah niki duanin titiang niki iya je yang titiang nampun api kita ya dulu niki sekadi pemargin niki penyerahan niki beda kan sekadi rawa titiang niki ring pengulu beda ring bendesa niki yang ni ring pengulu adat pun niki jelas niki guru kubayan sampun niki de pemargin niki guru kubayan niki ring tatanan adat niki nakten membinakan sane suki dan sane lacur niki yang sampun kena ring tatanan ring ide batarus sami niki sane pulih nenten dados niki lawasang tiwas dan dados lawasang niki suge harus tatanan niki ring adat ya niki titiang atu jadi mapijar sembakau niki napiring adat niki napiring bendesa pangden beci kan tuk titiang niki ring petangan titiang niki ring pengulu niki nak wasta tatan niki dane jero kramen, dane jero mangku, dane jero laksana nike sane tatanang ring adat titiang niki pangnen beci kan tuk titiang nggih yan aring desa niki enten monika itu buncang hari matur ini susah menikah Nggih matur suksema majang ring linggih dane guru kubayan pemucuk ring desa adat Songan mangkin sinampura ping banget linggih dane titiang nyawe sakitik tengenten nah ring sejeronin pamargi sekadi sane sampun cumpu ring sejeronin publik bagan sane wau tengenten niki sampun jelas benjang pungkur pastiket jagi memargi becek ritat kala sekadi pengandikan ratu sane wau tetung iriki utawi pemucuk iriki linggih dane guru kubayan nah ring linggih dane guru pendesa ring penasehat ring beli jero mutu niki ketua nah titiang selaku pribadi niki boyo je saking penyarikan niki pribadi santukan beliau yang menunjuk titiang dan niki pribadi dados pengawas lan pembina gitu. Nah tugas fungsi daripada pengawas dan pembina disinilah tugas titiang
selaku pembina dan pengawas mangda becik ring sejeronin pemargi kenten. Nah mungkin simbolis daripada sembako, simbolis daripada penyerahan punya niki katur saking Yayasan Siwa Murti Bali yang menerima niki pemucuk ring peduluan kenten nggih sakewanten nenten sami niki untuk peduluan kenten. Nah napi wonten sakadi niki mangda ring tengah-tengah niki mangda becik ring sejauhin pemargi ritat kala ngawit sekadi mangkin turmaning kapungkur wekas mangda becik ring sejauhin pemargi. Nah taler ring linggih dane jero bendesa sane mangkin ring rahina sane becik puniki santukan taler ngrauhang menakadi perwakilan saking klian Banjaradat teng enten jero bendesa santukan jero bendesa na ketunjuk saking Idana Klingsir taler titiang secara pribadi nih ke dados pakusare dados pengawas utawi pembina taler ringgidane peduluan puniki dados pemucuk utawi tedung utawi pelindung ring Yayasan Siwa Murti Bali niki manda becik ring sejeronin pidada pikamkam sane benjangan puniki makin puniki antuk niki santukan pengawit titiang banget mapingelusur ring lingidane guru kobayan maka sami niki wenten sareng papat lingidane niki sane rau sane mangkin wenten lingidane guru kobayan niki siki kalih 3 papat kita nggih wenten taler lingidane jero bendesa sane ngrauhang taler napi wasane perwakilan daripada klian Banjaradat suang-suang teng ngeten. Nah mangkin puniki antuk mangda becik santukan niki pengawit titiang nun banget mapinglusur niki ring penglingsir utawi ring jero bendesa utawi ring klian Banjaradat maka sami puniki bumantini tetuwek utawi tetujon Idana Klingsir niki wantah becik pisan kenten. Nah napi mawinan mangkin mangda ring sejeroning pemargi taler mangda becik untengne sane mangkin titiang nunas ring lingidane guru kebayan ampura datung nggih niki mangda becik niki agak keras dikit tapi mangda becik kenen kenen nggih. Nah mungkin wenten Pak Ketua kuda sane wenten mungkin 50 nggih 50. Nah mungkin titiang nunas ring lingidane guru kebayan taler ring lingidane jero bendesa taler ring penglingsir sami teng enten. Nah kebenjang pungkur niki akeh wenten program teng enten beli termasuk wenten program bedah rumah termasuk program 4 program niki sane kodar wau saking Idana Klingsir termasuk program yatnya, program pendidikan, program seni dan budaya dan lain sebagainya. Nah mungkin unteng nih membahas sembako sinampura ping banget iki nggih. Mungkin titiang nunas ring lingidane guru kebayan. Pertama mungkin titiang nunas niki ring guru bendesa mungkin niki 1 2 3 4 potong dumen 4. Nah niki titiang nunas niki santukan lingidane satu selaku pemucuk sampun taler lingsir guru kenten. Sampun tas kenten dia sering punike ring titiang selaku penyarikan taler niki saing titiang penyarikan niki tu kantun sehat sekali kenten. Nah ledangan niki jero nggih kantun sehat sekali bangyang dumun lingidane karena sampun ampun lingsir ampun meraga suci ampun meraga pemucuk tedung cakat sane wenten ring songan niki penghormatan kepada lingidane guru kebayan selaku pemucuk turmaning kebenjang pungkur dados pelindung ring Yayasan Siwa Murti Bali khususnya ring desa songan mangda becik ring sejeroning pemargi teng enten guru kebayan. Nah mangkin titiang banget mapinglusur ring lingidane. Nah titiang niki tugas titiang mangkin niki sinampura tugas titiang ring sejeroning pengawas utawi pembina daripada Yayasan songan niki titiang katur 4 saring lingidane kenten nggih titiang bangyang sampun. Nah sampun tas kenten titiang katur ring lingidane jero bendesa sakewanten dan untuk bendesa niki. Nah guru kan kari sehat niki. Kari dados makte bawang ke beleleng niki enten guru. Nah titiang nunas niki ring guru selaku taler ring bendesane manajemen daripada sembako niki. Taler mangda nunas ring klian Banjaradat puniki mangda becik ring sejeroning pemargi siresane betul-betul memerlukan niki kenten. Nah niki khusus untuk sembako sane mangkin kenten. Nggih. Sinampura ratu nggih. Nggih. Sinampura ratu. Ledangan niki ledang mangda becik ring sejeroning pemargi kenten. Asuk semua jadi penyarikan. Titiang merasa ngayu bagi pisan. Itu kan sampun sekadi wau pirakin titiang kata. Lingidane guru kebayang titiang kan sampun api. Ian maka yuktini pun sane sampun triman titiang indek rencana program do ini taler sane wau pirakin titiang penjelasan ide
melaksanakan catur Bali, Bali sehat, dan Bali cerdas, Bali yatnya, Bali budaya. Sinalih tungil ring semakun do ini niki nganin ring Bali sehat. Raris titiang mapewilangan ring kelian Banjaradat do ini sanesa kepatut sanes sungkan tahunan. Kinten program titiang niki. Nah, riantu kan sampul wenten panganikan dan guru kebayan namunike duru sang sami katuring guru kebayan. Kelian titiang sareng sami duru sang ten pule, sane sakit-sakit ten pule, duru sang katur. Titiang las carieu. Pungkuran titiang jaking lungsur ngide. Manut ka di program dua ini. Enten mangna ngenjak mangda tepat sasaran program dua ini ngadining ring Bali sehat. Enten atuh yang iki boya titiang sana pulun sana boleh bagian ten krame dua ini sana sungkan tahunan atuh sajat mana sana niste sana buta sana kelaran ika aturin titiang rencanan titiang atuh yang sampun ka desa punika durusang ring peduluan sana nginter sire sana sakepatut sire sana KPC durus titiang ten purun atuh titiang nunas pamit kira nyarikan sareng klian titiang sareng 33 durusang sapunapi jelok lei sareng sami pamit inggih jelok desa jelok klian sareng sami kelingan bos ratu nih ratu ingin ring desa songan iki kalangnya ratu pilot proyek duaning ratu melihat fenomena umat dua ini akeh kesengsaraan talat akeh talat sana sukses ikilah kayun ratune mawina ratu nunas resturing ide dane peduluan kebayan ring pengisir desa adat dan penyaring iki ratu ingin menyamakan persepsi ring jero klian talar tunas satu panda betul-betul sira sane benyang pungkur perlu bantu ratu kan niki jangka panjang niki nah niki talar ratu nunas restu talar ing jero kubayar mangde punapi antuk benyang pungkur duaning ratu niki sangat senang punapi boleh tangkil ring ide lan boleh mekarmo karena jarang yang bisa mekarmo walaupun ipun akeh menduwe jinah tapi genah mekarmo ten wenten akhir ratu boleh riki mekarmo riki kasarangnya antuk ring jero kubayar ing jero nyarikan jero klian jero desa. Aniki apa yang diprogramkan dari Juru Desa sangat sampurna didukung, tinggal ratu minyang bukur ke ngelaksananya. Ratu sampun menarget bahkan iki ratu jero untuk catat nah mana yang perlu SDM kita, anak-anak yang kurang mampu nike, yang kesengsaraan nike anak-anak yang napi nike terlantar. Nike yang paling pertama akan ratu sentuh untuk ke depan niki nak ngidang ratu membaca buku tapi alat-alat tulis nike demun dan bila perlu ratu ingin tahu juga turun ke lapangan cingak ratu kumpulkan iring. Nah niki ini semaku ratu tempurun ratu serahkan ring dane peduluan jero pendesa menyarikan jero mutu punapi untuk anda paras sarpun angin. Jadi bos satu wau niki program ratu katur paling untangnya nih ratu matur ring ide luur dingih ide ring ulun danu wis ring damu kita malih pisan jero desa jero klian serang sami ratu nuyanan ngiring antaran pemargi duwene punapi jantuk mangda side rahina makin paras-paras duaning ratu keterus yang sampun kedek pekenyo mriki ring desa Pekraman ratu akan bisa lunga mriki tapi ketika ada masalah ratu tempurun karena apa itulah seorang sosial karena yayasan ratu niki yayasan sosial niki jika akan melihat fenomena di lingkungan niki bahagia di sanalah akan menurunkan dananya. Tapi jika nanti dilihat nenten becek pemargi ini tadi bos satu tumi diselewengkan atau gimana sekali ratu turun wasiketan akan datang lagi jelas nih ke
Ampurayang duaning Kadipaten Tuau, Ratu ingin sekali untuk menyentuh umat. Tentunya Kadipaten Tuau, Ratu makin dana jero kebayan angin Ratu pelindung, tedung mana dana ngicening petunjuk, jero pendesa angin Ratu penglisiring desa, jero penyarikan talar kiring hongan selang kali, mana dana ngicening talar pemargi. Iki jero butuh pindah ke angin Ratu pengurus, mana dana sana melaksanakan tugas kesarangan untuk Gusti Haji Sadu. Jadi anak-anak Ratu Rindan Pasar menjadi siap menundukkan dana niki. Kalau jadi kalau percaya ring umat duit napi. Jawat berupa alat, jawat berupa dana dina. Nah niki tujuan Ratu ini sangat mulia untuk kramo duit ini, untuk umat duit ini. Kemudian aksamayang wenten sakit dan manut wau kebawasan nike iring alon-alon dumun. Jangan perlu WA Ratu aja WA aja Ratu siap 24 jam. Niki demi umat, demi kramo. Ampurayang jero kebayan akeh Ratu matur wau sangkan Ratu sayang sekali, sangat sayang. Jujur Ratu kaya katakan ring tuni Ratu ring kita masuyah penyingat Ratu manggih ida betari danu lalu sesuun Ratu ne. Maka Ratu betari danu percaya di tiang pemargi pangtiang yedang maupun dia benyambungkur. Duaning rencana Ratu bulan Oktober yang sidayang sukses niki sampun wenten pada asa hasih sami sareng sami Ratu kengebatan bila perlu sapu leger pisan niki utawi metatah yang satu skutusnya malu satu skutusnya tatah Ratu dumun nikel program Ratu ian ning nanak sareng sami setuju enten tan Ratu mesti purun dedem mungkin yang di desa jadi kalian enten mesti cumpu Ratu tan buron mesti dan duaning dan ini betet talar jero kebayan enten ida setuju Ratu tan mesti purun duaning ida dadas tedong riki daring penyarik duit talar yang pun jero penyarikan sareng sami cumpu nah nikilah punapi antuk mungkin satukan tekad satukan langkah untuk memajukan desa duit ini dan talar tunas satu ngiring satukan wenten sampat niki wenten pasal sampatan yang siki sampatan ngidang bersih lulu tapi yang pesal bersih bunga napi kesampatan lulu napi sampat bersih apalagi Ratu kenyarangan kangyang nak Ratu nyarangan tu ayah menawa sewa mendawa sewa jika Ratu melayan manusia sama melayani Tuhan jika konsep Ratu aksamang jero ubayan demun nggih jero benesa jero nyarikan makin kentan demun sampun api indek sebakone jero ubayan tunas restu demun beda Om Swastiastu. Duanin indek galah puniki ide jaging ecen pinakadi damu ide suka dimakin ecen temako sampun api je unek-unek kayu nide jaging ecenin pinakadi suka dimakin damu ide kali sapunika mardiang ken mawinan kali sapunika mana titiang merasa ayu bahagia sekali mungkin presiden pinakadi antuk ide anak alinsir lunga sekali mungkin mariki ke pura ulun danu periangan ide Putra Sakti sampun api je sekali atur tujuan sana wau tikayun ide jaging ngicinin pinakadi damu hatu diki sakeng songan mangle memargi antar tun manin memargi becik pada sapulska penunas titiang dualin ide jagi mapice sekali mungkin ring damu ide sakeng songan puniki dumadik ide batare sana malinggih kiring pura ulun danu sece ledang ngemarginin ngecenin pemargi sana becik tulmaning sana rahayu
Alamunika rin titiang uniayang titiang dadas damuh atu riki saking songan punika inggit galah layan sani becik puniki malih jagi katul ring dana jero penyaringan titiang taler ring dana jero bedesan titiang saking songan puniki sampun api becik kami nika sampun margiang sampun ngemargiang sani kawan-kawan amunike penuna titiang selaku penglingsir desa adat dua ring desa songan puniki penuna titiang amunike ring dane jero mengku ring jero penyarikan ring jero pendesan titiang sami taler ring krian adat titiang sinadang kami mangde presiden tugas sudah dimangkin ide lunge mariki keperiangan ide Betara Sakti sani malinggih ring pura ulun danu dumadik sampun api je benjang pukur ide jagi mapice mangde sadya hayu turmanin pemargi sani antar lamun iku rin titiang uniayang titiang yakti titiang adanya dadas penglingsir desa kasih menika duanin manah titiang puna pisan itu tuh. Itu nuling napi titiang duk saking wonten sudah diatur atu wau sebelum titiang itu Betara titiang sane ngangganing ngeten. Titiang yakini blok pisan iki terus napin terus nita tuh. Saking wonten pronas titiang niki ring penglima tangan titiang niki sareng sami mangde duane nita jagi mapice sekadi mangkin pemargine mangde antar turmaning rahayu lamunika ring titiang uniayang dan titiang selaku pemucuking desa adat dua ring songan indik dalah malih jadi katur ring penyarikan titiang selaku inggih jero menyarikan ratu sampun ide dane Kebayan sekali bos satu wau bos ring jero desa sane atur ratu indik punya nika talar jero Kebayan dadar nggih kemon kali bos satu wau kewentan nika seket rencana ratu dasar nika kan ke Trunyan duaning Trunyan kirangan kaya niki ratu malih lunga mriki sane mangkin pamene 40 pamene ke titiang mapice 10 ke atu sisa nika ring apa dane yo ring dane Kebayan mana dane sane ngenter nika penyabukur kirang malih kontek ratu sampun menang doaning kari wenten persiapan ratu kula nggih kaimon ring sre pisan elingan jero desa nika sida untuk ratu jero klian daler penyabukur malih ya niki melancar ke griya ngelodan jero klian sami nggih jero putu sareng jero nyarikan iring sarang-sarang jak ditene niki banyak duwe ring songan melas restu ring jero Kebayan ratu nyarangin sesidang-sidang ratu jagi lunas sije mapitulung napi sida ratu pitulung nika katur ayah ratu ring krama duit sampun nika jero klian nggih bos jero mutu bos sebako nika atur dane jero Kebayan 10 nika mana dane ngayunin sane 40 nika aturan ring napi sene ring jero desa kasarang klian sami sane patut ngomoleh jero yang bukur elingan catat sarang penyambungkur sane cen kekendan di tiang malih